Dobar dan ljudi, dobrodošli u novi video o legendarnoj bosanskoj seriji Lud zbunjen normalan. Znači u ovom videu ja sam se slomio da nađem neke činjenice ili zanimljivosti koje vi vjerovatno niste primijetili ili znali o seriji Lud zbunjen normalan. Pa bez daljeg odugovlačenja, ajmo na listu. Na petom mjestu imamo referencu na legendarnu jugoslovensku seriju Povratak otpisani. Dobro, popet i reći u 7. Njih ni od korova. Doći će nečastivi. Ima strpljenja, sine. Imam ja strpljenja, nemam vremena. Ova serija je bila hit u Jugoslaviji i pratila je partizanske špijune koji pokušavaju osloboditi Beograd tokom Drugog svjetskog rata. Sad, Lud zbunjen normalan ima jednu epizodu koja je inspirisana upravo ovom serijom, a to je kada Izet naleti na svog sabornika Mirka, koji je teško bolestan i onda dobijemo flashback iz njihovih partizanskih dana sa istom muzikom koja se koristi u Povratak otpisani, a to je ovo. Da se dereš, konjino jedna, odećiš na položaj. Kao što vidite, muzika je veoma slična i očigledna referenca na otpisane, tako da idemo dalje. Sljedeća stvar je na prvu očigledna, ali opet je vrijedna pominjanja, a to je da su Konak od Hilmije i Lud zbunjen normalan povezane, ali na puno više načina nego što se čini. Naravno, isti su glumci u obje serije, ali povezane su tipa sa uzrečicama. Na primjer, Mustafa Zulfen Puštan Pašić, on glumi Mehu u Lud zbunjen normalan, a vamo policajca. Na primjer, on ima uzrečicu Ala emanet je auf Wiedersehen koju koristi u Lud zbunjen normalno prvim epizodama. Ništa. Ala emanet auf Wiedersehen. I to se naravno prenosi u Konak od Hilmije, što je veoma cool. Također imamo mladog Izeta koji se pojavljuje i moja je teorija da su skoro svi likovi povezani. Na primjer, Hilmija je djedo od Samira i tako. Na trećem mjestu imam jedan mali detalj koji sam zapazio, a to je Muris. Ako se sjećate Murisa iz novih epizoda. Pa Muris je s vašim Damirom bio u dužničkom odnosu. Taj glumac. On se pojavljuje u prošlim epizodama, ali kao neki potpuno drugi lik. Tačnije, u 160. epizodi vidimo Đidu Movu kako priča sa Murisom, samo što to nije Muris, brate, nego je neki obični čovjek koji radi u Bingu, koliko ja vidim. I ono što potvrđuje da to nije Muris je što priča normalno i drugačije se ponaša od našeg Murisa koji se kasnije pojavi. Tako da, vjerovatna mala greška. Gospodine, pokušao sam s vama lijepo. Na drugom mjestu imamo činjenicu da je Ivana napustila seriju radi jedne veoma specifične epizode, jer je mislila da uopšte nije prikladna za televiziju i da je previše kontraverzna. A to je 55. epizoda u kojoj Dino pokušava da drogira i siluje Selmu. I ova epizoda je veoma smiješna i naravno Dino nije ništa postigao od toga, ali je stvarno imao namjeru i probao da to uradi, što je veoma kontraverzno za televiziju i Ivani se ovo uopšte nije svidjelo i ona je napustila Lud zbunjen normalan radi ovakvih scena. To ti je droga za silovanje. Pa čekaj, volam, pa neću ja valjda sad Selmu silovat, pa nisam toliki kretin. Jaj, tebe. I na prvom mjestu imamo činjenicu zašto je Dino umro u seriji. To jeste, glumac koji glumi Dinu je zapravo upao u svađu sa producentima jer je tražio više para kako bi ostao u seriji, ali oni su to odbili, tako da su morali da naprave njegovu smrt kako bi serija nastavila. I naravno zamijenili su ga Refkom, koji je njegov brat po loru, tako da, eto. I to je to, narode, što se tiče ovog videa. Nadam se da su vam se svidjele činjenice. Pišite u komentare da li ste znali ove stvari ili ne. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!